chỉ bởi gole tuần trung mà hiền recruitment chung chang kan in hodo na kan thir hodo na sot pui nge kan be sei ani kan ti tran main ro sur noya kan rikota beng cheng deuh lo omani puin thiet thiam kan dil lok na sa ni recruitment chu sarkar na ruak no kha tin ol samte in a soitheya chu sarkar na ruak no khat tur chuan a thaber mi thaber a tlingber khami te fala ka kha anita a chumi kan soi rol chuan a thalowate pai a tlinglowate kha na thoktura tlinglowate pai kha kan soitel ngal tina ani atlinga te lak kan ti khan atlinglo te chu lak lo ti kha soi tel ngal ani chu ti chuanin a tha atling a talented te ta kha Mizoṭawngin kan soinga a talented te ta kha khan an ni ta ni ti chuan enge chu ta chuan recruitment chuan omzi ani taber kan ti chuan na ruak kha a ome na tho tur a ome hei ta hian na ruak a ome ti kha puan zar ani ta ni chu puan zar ani khan na deal thei tu te khan anon deal ta a chu calling ti lai kha ani ta ni ta chuan khan na deal tu te kha te dan thu munin te dan in ang fekin an te ta an te sa an examine ta chu ta tlinga te chu khan na thok tur khan an ruat thina an appoint thina chu recruitment omje chu ani ta ni toy theyang berin ti chuanin post le service kha kanan soya adanglam na soilok tai langin entinan mi pakhat chu service ka lo soi taila mi pakhat chu a service kha IAS ani ta ni service kha IAS mar chu an na tho ta ka chu a post chu secretary amo DC amo kha ni ta deya chuan a service chu IAS ania a post chu secretary DC amo ani ta ni chu lo le chuan mi zo te ta na hriat ol sam tu chu MCS ania an na tho chu BDO ani ta ni a post chu BDO ani ta ni dangle chuan a service chu MPS ani ta police service ani ta ti chuan a post chu SP ani ta ni khadiang khanin service le post kha danglam ani kha kan peng loka ti chuan marshally dimok chuan recruitment chu heti hian a hril fia recruitment chu masabera chuan mitra ni satialoin midik adik tia khanin nunphunga dik ni lovin khan ha thok tu tur dik tak na tho tur omsa an ha thok tu tur dik tak vala ka kha ani atitani entina na tho turom particular job satia khanin zirtir tu na alo ruak ta a kha zirtir tu na thok tur khan zirtir na lama mithiam zirtir na lama tui kha midik choni don ta ni zirtir na lama tui mi lo angkha omve the to nia kami ka right people ani don ta lo ni chutiang chuan recruitment chu na tho tur bi koma kana tho tur bi ka midik tak la ka kha ani ta ni chuta chuanin midik tak wala tur khanin advertise te ko ngai nga va pho chua la ya kha hei na ru ke hanti na la ya kha chon mitam takin large group of employees mitam takin anon dilanga chu mitam takin an dil nu a chuanin highly skilled individual kha na thok tur khanin mitbi ka kha mithabi khang dil tu zing rau rawa a thapera khami lo than la ya kha na big thok tura mi big than la ya kha marshal e dimok chuan recruitment omje chu ni ateni ti chuan JD Kingsley chuan ti hian a sei ve thunga recruitment omje chu a process a khani ta ni ta chuan a process a chuan eng process ngi kan ti chuan mi big than na khani ta ni chu mi big kan thana dona chuanin na thok turin sarkar na thok turin mi big kan thlanga mi big kan thlan na tur chuan
in elna te po buat senga ya in elna kan buat senga in elna a ti thaber kha kan thanga nga chu in elna ti thaber chu kha na tok tur kan appointment kan di ruat don ta ni chuta chuanin than la ka selection ka appointment ta kan than dan tur ka chu examination te certificate mangte examination mangte in kan thang the ni chu recruitment chu ni ati ni JD Kingsley chuan ti chuan enge poimo ta kan ti chuan enge recruitment omzia chu ni tang ama kan soi to zong te ngai to khan enge recruitment chu ni ta ti kha ingai dan chi enge hre thiam dan chi chulai chu poimo ta ni recruitment method hi chin ni om ta chu recruitment chin ni om chu direct le indirect khani ta ni direct kan ti chu upon atangin outside chumem je chu sarkar na thoksa lo na thoksa ni mi lo te tanga na thok tura an lu khan direct recruitment ani ta ni tin open market kan ti ta chumem je chum a qualify ta piang ina an deal thaya kha entinan metric chin ina deal thai angte oma graduate chin ina deal thai khating kha om ta ni khati ang chi kha direct recruitment chu ni ta ni tin competitive examination how tak kha an pal tlang ta chumi manga in elna manga lu chi kha direct recruitment kan ti kha ani ta ni indirect kha om vele ta indirect recruitment kan ti chu omsa to inside omsa to achunga tangin ti na ni mai sarkar na to sa within the service athok to sa ve khau kha anin eltani chu atong kam dang chuan promotion kan ti khani boktani niama tanga asanga lon chho khani ti hianin soitai langin a fia me ome direct recruitment gan ti chuanin etinan mi assistant exam omta assistant han lu top me ni UDC kha ni lok chong lo LDC po ni lok chong lo wa ni lok tan po thei thawa ni lok lo tan po thei tho ta ni open market kan ti je khan mi zong kha mi na deal tura education qualification an nei to phot chuan pass ngai kan tiang kha an pass to phot chuan an deal theya khami an deal an tlin chuan direct in a thing ti nan ta ni UDC ni lok kher khangai chong lo LDC ni lok kher khangai chong lo UDC exam oma UDC khana wa thing maya direct assistant examination ka oma assistant ka ava exam a thing mai ta UDC ni lok chong lo khan chu direct kan ti chun ta ni indirect ve thung chu ti hen soi tai langim mi kha LDC ni phota LDC kha rei ta ka lo ni to a ti chuanin LDC ni kha UDC a akai sang ta indirect recruitment ani ni lo vek chuan UDC ni thin kha assistant a atling chhota assistant a promotion ani ta chu indirect recruitment chu ni ta ni ti chuan direct method khan thatna le that lo na niya chu lo en le lok tai langin a thatna la men photila pakhatna chuanin mi zong tan atling to phot a deal thei to phot ta kha chuanin chan sing nang khan nei ta vek mai ni chu a democracy em mai ni don le chuanin a deal tu te kha deal thei kha an tam ta chu a tha em boka tin don le chuanin atling ate kha qualified thowa kha deal tura tling te kha a attract ka ta nei hip chat mai ni chan chu tlin theina chan sun nei sa ne me ma wang khan tin don le chuanin mithar anon luta mithar chuan ngai to na thar zo greece kan ti Mizoṭawng le English in pola kan sei don chun ai de thar kha aron cholut ta ni tin don le chuanin sarkar na thok in no khom rui thin nok lu tu khami problem kha aron solve ta ni tin don le chuanin ngai dan thar ber kha mitharan lu mio wangin knowledge thar ber kha rian na thar ber kha aron cholut bokta a tin don le chuanin na thoksa to reng te kha ati phur bokani a chan chu mithar khan on luta thiam na thar ne dikhanin alo om to sa ti boin an phur pa ta ni a chu ti rolin that lo na khan ei ve thowa pakhat na chuanin
experience nei mi lo ton rian nei mi lo mi thar kha thu deuh te khan anon lut top mai ta ni lal deuh te khan anon lut ta ko kha a thalo em mai ni tin dot le chuanin thiamna an nei ringota an thiam ringota lekha lama ten thiam ringota na thona lama khan experience an nei mi lo wa chu chuanin training how tak tak kha training na sat taka pek kha an ngai le pha ta tin adol le chuanin alo om to sa te kha than kha ati thu ve tlat mai ni chuan dot le chuanin alo om to sa te senior ho te kha ati thin rimani a chan chu a senior te khan promotion te an lo chak ve to man chunga kal te khan lo tu ve to na sang jok to ten chak ve to mar chu khami thona dal khan direct in anon lut le sia poi thin ta ni hi chuanin khami ni wang khanin na tho that lo an te pon tlak thei ta an ri ru thlengin ka promotion ve thei lo ma ka son ve thei chung lo ti khanin ri ru thlengin ngong thalo ka ani thei ta bokani ti chuan dot le chuanin lo thok to sa te khanin an compete ve le tel an el ve le thei lo ni a chan chu khan na atan khanin university ya te college ate anzir kha angkha zo na te kha lo chuak thin kha ni sia na thok chung reng chon khati nga in buat sai te kha lo harta chuang chuanin har sa em ta ni tin dot le chuanin recruiting agencies na kina kan la soenga recruiting agencies hotan khanin na kha atam em ta ni na la tu te tan khan tu te trong kam ho taila amaka tam khanin an di la wang khan na kha ati tam em mai hani chuan recruiting agencies kha sai chun zum tai lang India rama chuanin UPSC kan nei ta na kina kan la soi fial ngai po UPSC kan nei ni na la tua khan chuan state tin khan state public service commission kan nei ta hei tlem kan soi pel lokanga state public service commission kan ti kha ti hian Mizoram chuanin Mizoram public service commission kan ti meya khating zel khan state tin khan an state public service commission ka an state mingin an vo zela tlem karon tar lang mai maya Sikkim chuan Sikkim public service commission Assam chuan Assam public service commission West Bengal chuan West Bengal public service commission ti khanin a ming an vo mai ni heng ba ka hian nalatu dang kha kan nei le a chu staff selection commission kan ti kha ani tani heng ho hi toite te in kan soi fia le lokanga UPSC chuanin recruitment a conduct thin chu all India service kan ti ho kani Mizoṭawngin IAS exam te kan ti mai thina IAS exam hi om lem chung lo mar chu kan trafia vek thova all India service kan ti kha chi thumom ta IAS IPS le IFS forest service ka all India service en tani kami kha UPSC hi na conduct thina tin chulo le chuanin central service kan ti ho khom ta IRS kan ti te IFS kan ti te IDS kan ti te INS kan ti te ti sang tam takaka khang kha UPSC hian na conduct thina ni dol le chuanin staff selection commission SSC kan ti kha amta SSC ina ati thina chu UPSC na ati lo ho zong central sarkar noya ati lo ho zong ti maila group BCD khang ho akha a conduct thina ni ta chuanin Paul som pani pass to chuan central government noya na ti sang au ma hei hi tlem kan soi pelanga mizo te hian kan shalo meya tuna chuanin mizo zirlai te po internet te kan khoi thei to ta SSC website ta te hian lutila na tho tur khatam tak au mani kum ati Paul som pani kan pass to chuan na tho tur hi tam ema hemi hi SSC noi hi kan bo tok lo ema kan zawai hian mizo zirlai te hi na sang tak kan thok vek ton lo marju na kan du don chung ko chomnan ma din chomnan kan du don chuta chuan SSC noi hian na tam tak omani chu ku Paul som pani kan pass so hian ngai ven tranila exam te po tumila kan lo tlinga kan du ta chelon pona poi chung lo chu kan soi bel lok ani ti chuan state public service commission in exam chi sang a
contact ka kha om le bok ta Mizoram big lo en taila Mizoram chuan MCS kan ti te MCS kan ti te MES economic service kan ti te MFNAS finance and account service kan ti te chi sang baka group a post kan ti ho khang ho ka MPSC hian a conduct ta ni chu lo hre taila in ti khanin kan mazon a heng ding exam tur hi tam tak alen chop dona tuna tanga kanin toi hriam deuh deuh ero chu angai ani tuna tan chuan khami zonga kha tok ri mai selangin